abusia for ene adofono mema obibia akwaba ede ebato ma GHS breaking news ene de ababeto yakono eso amunuaba episkapa mede ebesomo ene se ye yankasa ye papa ni de Mr. Bafuboni wakanchine egu abra aduane esiso na oye leading member oka NDC amanyoko no ehu ebi ena ebi nso oye CEO de ma radio good na ebusuafo ye papa ye ka ne ho asemedi ankasa ene ye Mr. Kwesisianti Bafuboni achese ye wonu. That was 1950 Western North Regional War Oman Ghana emu na ye papa wadi eye adwuma bebre eba ne sukuu ni nimdie ne ho nkone ba achese wo eye ebia organity ye Edinburgh University of Cape Coast Ghana achese wo frimu as Bachelor of Art degree I'll have a BA in education and a BMO also no having a master's of art degree international affairs achese no so wo ohia university we USA net day chese nsema babeto edwa eno no se ye papa wa free mu na fra wo free mu so obi a free mu a yetimi ka se bia short illness e bia heart attack e bia say anasese na ye papa dey ya ababeto edwa it is alleged say COVID-19 COVID-19 ababesensen or many come from 2020 achese ya kwa eno adampo ye mampani de measures egu akwam restrictions gu akwam no enu bi na achese allegations no it is alleged say the kan no wo mudi tu edwa ese enu bi na achese no de free atasefo asasi eso na ebiom so ye papa ye appointed no as board chairman at the Ghana catering services from 2006 to 2007 na ebiom so no sanso chief executive officer at the Man Network Broadcasting Company Limited said in already kan radio good and ebiom so ye appointed no as a senior political advisor at the man penny dada John Dramani Mahama. That was in 2009 to 2012 Saturday just no na vice president at the Emma Woman Ghana and ebiom and so from 2012 ekokosi 2016 na Mr. Bafuboni serve as a presidential staffer and ebiom so senior advisor on political affairs to the president of the Republic of Ghana. Na busuafo said the nim no eno no ya papa waware ewo mani nuanom ebi ene Mr. Paul Bafuboni se winim na achese busuafo de ababeto edwa na achese briche kese pam ena abo NDC amanyoko no ena ebiemu ensuso radio gold adwumayefo na abusuafo said the enyoma eko no na achese mmayenkan hu se COVID-19 no ewo wonmo because eni wonmo a ankan krofo ayewu a yede edin no eltoto wo mo so ananse tester ekoso ebinum ya enya positive ebinum so enya negative no enya de se obi enya bi a yebetimi ede ayeden ahye ne kom se wanya ebi enti na chese yare no eda so ewo hono mo pa enkoye enti nhihye ya yedi egu akwan mu no abusuya mama yenhwe na yenye de yendi eso se ye use nose mask na ehu benya hand sanitizers no so ehu ebenya pansa abreni abrebi akwada wo panyu abrewo wanyo se yare no wonso panyi wonso akwara wonso bia wachi obia wode obia etimi den eko na mama yenhwe ne yentwiti yare se de be ya ono so ebetime free o men because etitu ewu aka hu se wompo na wo de wunyo obia no won so no wo be den enti senhihye de egu akwan mu na se wunni eso de na chese wankasa na wo pre wu a enesa na chese rebusiafo we de breaking news first one and top from yempo na ye de eba be so mo se yankasa yem papa Kwesisianti Bafuboni chese wo ye CEO de Emma Radio Gold no ene de waka enchegu abra aduane esiso alleged say ni nyina no COVID-19
hyehyɛ yabe ya no na ama no den ato nananom ewo ense edo enti se de yedi kan ekaye no moma yendi hyehyɛ no eso se ne ebe ya yare no entimi enko emfa entai endi yeso na yentimi mbre ni nyina aso enso ase na ebusiafo se bridge a abo wo man na enye wo man yinko NDC amanyoko because ya papa na je se wo DNDC emu tintiman pa je se wo ye kan ya mpanifo wo ma yentimi enyi no ensinchen na se nso so a NDC fo wo mo ewo Supreme Court a wo mo nsem je se yentimi enka emfa enwieye na wo beja court yi won sensem aba be ye no ewie ansa no matwa so ana say restrictions are your mampani His Excellency Nana Dankwa Ekufo Addo wode egu akwamu azeze wo chemu se krampo no enya de ze ne betimi aye private one nipa 25 na nipa ono so waboa amanyokuo no na wo ye mampani a chese ye former president John Dramani Mahama no ye ne advisor pen edie wo mo betimi aka wo ma no atomu san se enam se covid ye enti enu enti no wo mo enya yie no ana wo be ye no popochua bia ede ama no ana wo mo beja wo mo court nsam no ede ato honom abe attend to ye papa yi ana na ewusiafo ensem we no ede chese yenim said ye NDC amanyoko no ene frankatunya wo gina wo mani sese bra ye no wo kase ye mampanyi dada John Dramani Mahama said wo fa ensem no esi ede afa se wo no nso no wo betwetwe enoma asensan enam sese ye nyoma baba so wo mo ekun yi owo ya baba so wo mo ekun ye nunti ebema na etwetwa enoma eso obetimi aba se because of owo yinti no obeye na den se court issue no kwampo wo ni akire biem ana se den enunti no ehyehyeye no obetimi adi covid ehyehyeye amampanyi de agu ho no ana se womo ebebu eso ezan so yini petitu ewo womo amanyoko mu ana se womo amanyosem emu ebusiafo ensem we chese ebro yadwen ene yenti ase eso na ye kan ye ka se covid ekosro covid increase ni enim se agro bi nanso so enya agro se de yehunu no yare no ewo ho no mo pa ekum enkofo entimoma ye nhye ne so na ebusiafo medi esie no na me kan mo se so won subscribe to your channel na MIA mia adoma ne so no young because say breaking news be say eba na wo mia adoma ne so a wo depend notification all the time a wo be hwere enwoma bebre entimia so na eno ama wanya kwaya hu de ekoso wo menu na won so wetimi ahye de ama afoforo follow yen ewo ye IG page and your Twitter page so @tomagh_. Me amede breaking news yi ebeso mo medin ede ekuyasi kapa dasene yebesane hia makram.